तो जहर के इधर काले चले गए तो सब्सक्राइब कर लो 3 लाइक ना बोलने नहीं करते तो हाफ टाइम चला करना तो मतलब होयंगो करना होया जगह हवा nyamuk kana gatinya mele kan jaga ha banu tehin prothom din kana ho adi kajak bhir nama final huyuga onate 3 laik kana jaga tokol nante huyug kana adi kajak ada adi kajak tehin ini per di special match kana Nirgon FC ini ala karan sunam thongno kudik gidra kwa gate labu wa tu YouTube channel ya है ना लाइव है ना Splendid performance inside outside the beautiful player পরাস্পর কিন্তু বিবেক সীমানার মধ্যে হতে পেরেছিলেন তার যে সঠিক কারুকাজ তার যে এই গঠন যে অবলম্বনের উভয় কাজের প্রচেষ্টা বিষয়তে দারুণ একটি ফুটবল কৌশল আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পেলেন যা হচ্ছে যে থেকে তালা বর্তমানে তেলেঙ্গা শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছেন দলের অন্যতম সদস্য অবশ্য সেজনের শেষে অন্যতম একজন সদস্য bol jore maro jump करते की jump करोगे nomor 10 dari Pakke dan dengan kembalinya agar taala menjadi juara konstitusi konstitusi mana saja dipercaya Rifan sekali dipercaya terus kita akan terus kita akan Ado itu gate do siapa yang muncul ke mute gate teh kena atau itu time menurut teh ana chandra karena ona karon teh itu dalam na gapa setelah hiya mata তারপরে কোয়ার্টার ফাইনাল সেমিফাইনাল ফাইনাল do gapa ge joto hiya tin do first round ya sabti atau do jabai na muncul gate teh kena itu kata hiya na do gapa hiya sab nomor gate re alai lakaran Nirgon FC ar Chittagong kan cek bang nyutung ha Chittagong cili bang untuk ko haram na muncul di hahara te gol kem kedar Nirgon FC ona karon te dalai na jor mod minute teh kana last he 2 minute ra di hahara babe kan to apa na sekaya ma nia kate bisaite nia elakan gondaman ব্যক্তি tele garawa wah seman te elaka basi nyana anu pengen lame kan kaget coba na sekarang itu gimana ya ta kawam jong kata na dang la jom jong kata kamu sama laga kata guna ব্যক্তি kana muka kata menda kau ketawa me aku ha
Kuri ko san chawana. Cabayan aku. Kuri gidro te cida akta ne tu do yobok kana. To do kata na chapri kuri. Pal ko churu. Ta. Kana hek na stage. Tiga bahaya Adivasi. Yan Matias ge onde ge molok kana. Kuri ya kamera lalak kan di gajak itu. Karena cerita cita kang ran pilihan kemon botol ko gate ko drolina botol ge hamra pore ma ale ala kan keti gidra ko nil kontak bisaran emon ko langga cuke kuah kira mena saja menjelang nyana lai ma tigia nah tigia boleh arce kalau jaman ketinya dosak dari kaum ku tay kena kita contoh kata bah dari kom macita ang tim ko tayo kena cakmaku marmaku उनको तो कुछ है करना दिक्कत तो पता है करना मतलब कि निया में दौड़ी स्पेशल की टाइम निया टूर्नामेंट रहे कारण निया 16 तम निया टूर्नामेंट हो करना आदिवासी ऐतिह्य आदिवासी फुटबॉल टूर्नामेंट 16 तम ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱨᱮᱱ ᱠᱷᱮᱞᱳᱣᱟᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱨ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱤᱴᱟᱜᱟᱝ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱦᱟᱱᱟ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴᱤᱝ ᱜᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱫᱚᱨশᱚᱠ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱮ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱪ ᱤᱱᱡᱚᱭ ᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱤᱱᱡᱚᱭ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱛᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱞᱚᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱢᱟ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱜᱟᱯᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟ iya kali oleh gerak-gerak mana saya bro udah apa juga betul vlog na berale na gitu jangan lupa subscribe tidak kan video lepas nonton kak pia emo apa hiduna macet hong kuriku hei in apa seteko in ada teko paromna coklat kasar dinya gaya diremep coklat lekah so gedinya dia ada cek bako ojok kak buku ta punto do ora ling mun ha kana ar pinyel nam tanya bohok re Maria ciar menaa saya to ciar ya karon do kana onde dokan nyam kada eno ka gunji penyel dalekan niya gunji re dokan nyam kada तो कोई को उनका गुंजी निया गुंजी से आरहों एटा डिजाइन रे गुंजी को बना हताव पे मने कान खाइ तो गप्पा की मुचाद उफार बोलो जे काल होवे pagi kena muncul lofar arce price do tina iya price do yuk kena